kami Devira di bawah pimpinan Bapak Haji Zainal Abidin. Bagi tojeng ini karena ia anak muda, mange-mange lambatan di pisang kai, manaten aja doena asana ang legaya kajai cewek irosolak ngaret besi. Devira tani kapampun nani apa gauka anjore mituli atan nanggang mara sanajo jana ni cini timboro wara ajapa akido mata mangiri cewek-cewek. Oke, masih bersama kami Devira Song System. Yo, cini saya tahu to ayah mana nia mau bayuan anak anak injak kaleta anak muda nia mau istrina pintar lumi baine acucu kalah tumi poen nakana inji kaleta anak muda lagi baik. Masih mau? Ha ha. Memang asik-asik anak muda iya di galara tonji burak ne pasole tanah jampangi apa dan tataba tanah jampangi apa dan tataba si cini kiodo dona renuna mauna sandang pamaina karua taluan tu pasingaina jadi yang tuero ajari anak muda menama mau jadi parutu sana kemai kampung naolo nakana inji anak muda tanjo pale tak anak muda palsu ada deh anak muda palsu juga baik. Ha, Devira oi cini saya tahu to ayah mana niat mau bayuan anak-anak injak kaleta anak muda niat mau cucuna pintar lumi baine nakana inji kaleta anak muda lagi main ko besti. Memang asik turun kaya ni galara tonji burak ne pasole tanah jampangi apa nam tatabai asala si ciniki odo-odona randuna mamona sanang pamaina karua taluan tu pasingaina jadi antuero ajari anak muda menama mau jadi parutu sana kemai kampung naoro nakana inji anak muda ka anjo pale. Kenapa Dosri? Anak muda palsu ko ada deh sisa lagi ka anjo pale Angura Dosri anak muda palsu ada deh sisa lagi ka anjo pale. Kenapa tuh anak muda palsu ada deh anak muda palsu jipai.